Onyame ma wakwaba by Emergency Ghana TV so enne your story ayensa kan e wa hase no sofo ni yiri Osofo Maame asem abipiemu e wa hase o catch my lady say ni yiri no nyame bia neni enye ho ni yiri no ene ne wafa ase twem pena empena no edin empena atwetan enu bi ena ne yere ene ne wafa ase no twen eninti no ye pese ye bi se oba no se ye no kwe anase enye no kwe eninti no ye nsem ne beko ne akwa kuhwe video no na me ba mabedi wajenchen so di afa ase mu ehu se Osofo Maame eka no kwe anase sofo ena eka no kwe dia ye nim nti ye nsem ne beko ne akwa kuhwe video no abasisia subscribe na like na for comment so ever comment Steven Play ehin wo free buy dunkwa usubin one wo ne kunadu Ernestina Beckson be infantini pe wono so ewo dunkwa usubin kwa abenko also say kentino why your Bible Quran be focus ya kasa precaution abodi an cross opede fansa to swe body me Pastor Steven Play the Bible say someone me bekan trodo mi nitro onyame boa me order also assemble na ba the family Pastor Steven Play na my worry about your friend Ernestina Beckson also yes of Maame. Me wo ya start at on wo Kumasi atwema kofodia. Okay. Na ma so lindi the same. Christ anointing. Okay. Enti atwema na Maame ya sene ukrom ne subin subin ho dunkwa subin ho. Na Maame ya sene ma ko ma tu kwana me de Osofo Maame abade ne ade papa. Ene Obama baby na ya start asori no ebi ho na kira se hoye me krom ne de minti on mom ono no ntra ona wonhwe na me so me Kumasi ya ti me ne nkwala ne nyina e wo Kumasi ya na ono no e ho ti okoye na kira se me ofase bi so ho na wo ofase ba chan me sister panyi na ne ba e wo dunkwa so bi ye friend say e friend no obi a friend brother yo enti eba sa na so ne na ekobo ase asofo dwuma o kire na asofo dwuma na yese eye se anko ye obi na mo faase Maame mani ba mo so na one mo faase no atwempna eya wo yire Osofo Maame eya me yire Osofo Maame no Ernestina Beckson no woni wu nua ba woni nua ba papa Maame ba ko papa ba ko atwempna say we no 43 years and I war fast in so over 29 30 yo sa so for ya ka kire mo say quotation no amode baba so no emwa mo pa mahogany eni nro nsa mo se da mo wi asole dem no mo ba ba ye gobregojo onso of fast didn't tell you de e dey was Osofo Maame to aso e eti e ba na sa no e na che say awari no kan sa awari no mentimi to aso bi there be entutu America oyere no ko su bi ho no ko di enfiesen ho o di mfie nsia ho na wo ha wo na wo ha ko wo kwa na setena ne tisen na wo hu science bibi koso me ba cha wo hu se bibi e koso na se de tie no so kra no wadwe kra nko ho se bibi sa betimi akoso because I am wo fa se panya nchen tu ukra wadwe ni kra de Maame ni ho so den afi ejeta uko hu se ne mprana wo fast yo na se afi the ban say na mo fast no so esan so girl enti e ba say girl no hwe se de Maame no ne mo fast na ma on de na so party bibi say bibi koso enti one no e kontokwa ono no kontokwa Osofo Maame ne wo fast ne girl kontokwa no Osofo Maame kontokwa yani wo fast ne tadu am wodene Osofo Maame mfeli a watie si abonten kontokwa kontokwa yo enti kontokwa no
Eba sami de na me no ho. Nti da ko mo na me yiri ofrɛ me sɛ asɛm bi wɔ hɔ pɛ sɛ ɔka kyerɛ me. Boko. Yankoi. Na memra na onka asɛm kyerɛ me. Ɛna me kɔɔ na start sɛ ɔsa ɔne me wɔ fa asɛm da. Ana no twem. Yeah. Me kasi yesu maame ayi ase ntokwa bi kosi. Ntokwa ti esi maame ayi. E na gogu ka ne wo fa ase ne ge bo yiri ni dua. Na ro so fa asem no bedu ha na ye di ka busu acheche mu bedu ha no wo kata so ana wo yire ne so ana. Bacha David. Na ba bi ade akofiri ne sei. Wo maame wu ye na mo kwa ye di na kosi. Wu ye na kwa ye no. Kwasi ada no. Na ntokwa ga ne sofo maame ne ba ko ye na ase. Na nya ho na aduabo no course no. Ah okay. Aha. Nemo ebra awie no awie na chire no ena girl no asan to twice of maame no wo ekrofo froso na ho no omo so omo ya so ni bo enti sa na so maame tete nsole enti oni boy na ho na girl no to ano enti ho so maame bexing ho ena oni so maame sa kokon to kwa bi so be infantini didi no ide infantini kuku am se bexing de enti ho na osan na kokon ya ediabo epiem no nti on de na menni ho ke yankoi nti on de no nti on na frame say asem bi esi nti obeka no kura kyere me nti on start say on me offer so no atwempna no ma twempra ha me ni atwempna 4 years just nya sam ketwa so for me bexing One Osofo wo fa ase atwempena 4 years to kan na wo ka say nti ni na no no se ai na opoma cha wo me fa nche na asem we de enyam ko aso che me to se do mpanefo ni nti mo fa kora friend se wo mra wa ama me anka asem no ena me mbra mo mama ne na ye call no krum gen krum ofri bacho owo ohwa fanti ohwa nti akọ no wo famo ne akọ mama ne na man kasem no o mama me kasem no Samu dia tire sof maame dia tire atiesim asole me hwasim sof maame ahuro no ahura besim fifi asole me kwasim che no what do kwasim fifi say change afi mama ofasi sof maame afi mu 46 to 30 60 years difference ana 12 sof maame aggressive fifi no ebusia fo mama kasem no e ma papa ne ne ho yo also odi kasa etima me so etete because this year about is e be kase odaso wo me ho me so dey continue dey metimi awari biom na me se me dey ba be down na it is say awade ne de mu gu no yengu no na ise maame no oba no we ise maame no wo sumi ho asole ne so we asole no ha no wo ya asole me patan wo sofo maame praguni na ase oya sorry me nko hobi ti na ise wo maame so de wawu ba jo maame do afim na kuma se asole ne so kuma se asole no e ba ne sentiment so ma fi asole ndan ma film na me ko e wa twa me ho e de asole dan na sa ba ma obi foforo e wo kuma se ya o de ama han age hu sika sofo maame kro ya e ma bi wo power si o ni ade fa hini ana ya ni munye fe Boko man. na nya me nwanwa so fuma me hurisi fifi pa challenge nkra say nketua no challenge wagwana sina fo ani mo asio allegedly eti papa edi na apese ye boa papa mama bacho da formula ni yengu no na no de wedi o mo bebo o mo twaso e ana se bibi ne wo mu na wo pe wa de a ne mo wa ne enyema wo de san guasa kan se no kra na ajapade o no o me nche na obi anfa ne de edi ajapade ne wo ma ajapade o se yesidan
dan no we dan wo e wo kofodia atwoma kofodia hwan na te ho sisi ano na ono ne mampanyefo mienu na te ho a ode nkwala ba wade Boko my lady. ja ode nkra mienu ama no mabaaye ma wo hwe wom na so ne wo sen na me so ne na wo miasa tete wo de ne we fa me de no mienu no wo me ho aw na ketwa pa no awo wode ne nam nkwa kolega ketwa na me ne na wa hananse ya na akwa ne yese obekọ no ma no mete me ma no nko etu yire no te atwema kofo du afie ni mba ono no wo du nkwa so bi ho aha no ntimi ma ha bi so de ha dan no na so dan hwan na si ye nyina me ne nyina ni en watumi asa ho how many years according to no so de man 5 years oh awurade ememe hunu amane o ememe bi emobo papa me pa chewu asofo na one ne te no na utumi ne na na papa o pa cho me tumi ne nda pa ase ehwo no akofom voice no sitrase enkoyi Osofo Maame no obi a wo ba wo so ana ohia pa edua ma kese fo de se bi hia dua ti wantimi ama edua ntimi na emwawo nebra papa o start is wo ye mema sem no ana se sign net say so ban se sign na it say afina ne dress ne krasesa entare shew afsa fe wo hihye ne mentintia afsa se no mentintia na afi she na no ba satam no ma wo ne dade oba o ma me ne da ni nyina mu no na on fa nkame na fa nkame ene eso ayade ne die ebe o so wo fa so fa be wa mo ne de ade a wadi a prekwate ase edi asem ene esi mon frɛ ne mai sese wudi ane se wompe na me abusuafo no mo ho aye me nwanwa ana mo wi sa agro na wudi ana Osofo a ko frɛ mo mama no mama mo she da ne mo abusuafo akọ de asem na kɔto ne mo fa ana ko de asem ko to wo mani na baba ne maame ti ase ba cha ono se no maame afu ti ho amo na mo de kɔto wo mani no wo fa apeke hello Nestina, praise the Lord. Oh. Hallelujah, Mama. Pacho na hoe. I'm Pacho Radiado now so. Radiado, where the Unia Osofo Maame OHENENI o. Sompa TV so. I'm Pacho you, make you. Yo, awie mama me frɛ wa nya bone. Janya me twadwuma ya na. Awie bre wa frɛ ya. Ye adwuma. Na me wa na papa ba me ha. Eye wo husband. Sofo Steven. What do you say about to my name? Say, Muwale Kama. BBNC, Nyamia Chamonkola. Namuko Pia Solini Biwo. Dunkwa Subin. No, yes, I will show on Onosumle Kumasi. Afraid. And Yama Kobasa, my dear Betum, so no one of us, a friend, brother. Sebi Prediasa. Prano no, I want to chimpra. If you bear me and sa, what you have to say and correct. Na me se Debbie so for Maame ntimi nyesa ase ade no e Christopher yen ye be ka fa ye ho cause yen no ye krata ya ewiase e kenkan yen ene se mama me frɛ wabusa se de papa kan ebia na ebia bibi na ye afa ne tirimu a o ke kansem ana ase wada wodoma ene wenti na me frɛ o yo ana Pacho Nanda bella numra. Ka ejuada ene me to nsa frɛ ojuada. Because no. Me sra upi because ye mpese bi a ye do picture bi be ba to TV ne so na akoye animguase enti su chefan ye muya wonie na ye hunu ba bi anokre ne dan ti me to nsa frɛ ojuada. Ajuada. Pacho ai. Pacho he fasa na. Ye wo Kumase ehwa. Pankro no ehwa tafo.
Mama, Oh, me Mama. Osofo Maame na me di obuoni ni die ma wo. Meda. Na ya ne papa kasa ne ama ne juada nye se juada se wa ma. Ene ma be hunu TV so no. Wan sha, Oh. wo beto ba abro na twene. Mama, Mama, why? Me da se nya do. Me da Mama, what? yo me da se mama. Me da se. No, my make it. Put a little tafua. No, my friend. Me pa cho gina so na producer ne won kasa be ma direction no. Eti na ne. Papa, sorry. Ye da se na. Yo. Me se champo brem. We de kwakuo kon. Ti. So, Onyame da se sa oje brema ye kohwe video no e ba ye se na my lady e kan ye no se oba ne de ese obepie mu e wa ha se na Sofo Maame enye se Sofo na wawe ni nti no ye Sofo Maame o ono nso adoma chede no e den e wo ne subi eni nti ni se Sofo Maame prophetess se wetimi aye se ya and there ye o members nso dien e na ye nso ye be ye Sofo Maame mua ni wetimi egu anim asese enti sasem we die enye se sofo ena etwa ntro de ato Sofo Maame so die ye hia no e wa ha se na ono nso be cheche ne nsem because asem we die mu ye du se mojafra kese pa na Sofo Maame wa ye uprichi o e wo domenim na wa yesi nti minim se sofo eyenim guase na opese ogu Sofo Maame dia enya de papa nti ye se Sofo Maame se omra se na yesi fane na akasa okase o obeba no ye twene se onye de omra na ono nso ye tie ne side of story no ye tie ne numu nsem de nti ono so ye de oyesa anasa se ma sofo ka no se ye no kwe anase enye no kwe yesre yen case Sofo Maame uni feelings so Sofo Maame wo feelings nanso unu ku tia tino no nkwa ne ho men bie man kofo because sofo anase Sofo Maame de enim se wo no ye de udi enim nti unya ye hwepe yebenya wa asema ye de aka nti ye twen Sofo Maame so no so beba bepie mu e wa ha se na ye ne ne didi nkomo e de afa asema ni kun sofo e de ababetu my lady enim e wo Sompa TV nti ye twen no bibia tofo ma me de ebeba be somo na me ka usa ha egusa ye emergency Ghana TV so subscribe na like na for comment eba comment section asena shen so enfama afufo no keche mami esi anything any medin ibesansu edinhwemu e wa head. Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time? Or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Copland, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Copland is here to end their frustrations with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Copland to tackle this problem. So Copland uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. Copland is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secure, knowing their time and money are protected. So why not try Copland for your next online transaction? Visit us at www.copland.coplandtechnologies.com.